ahi khovela sa khwa tam tak awma tua sa khwa te kisen sakna chi tuam dan in lang na himale afeka a common denominator kha thil hoi bol ahia khelna bol lo le thil hoi bol hai thil ni tegel chawina khai kho ma mau teng teng kha sa kho teng teng en le chena thil hoi bol ding khelna bol lo ding yai teng teng kha a common denominator ahi suk veka hi kum tam tak pai tai na Delhi mun East Delhi lama Dilshad Garden ke chioma wailama kha pathian thu ge na ka om lai na park khata katua Bible sim kahia wai hunina papi khat ka kyanga ahong tua ka kyang na ya nang Christian mo ahon chia ken leng hi Christian ka hi chen ka donga uchen ken tua ka ke mo in opportunity dan kata lam layenga ken kha pathian thu ka ke kupi ngal ka hi khelna tung tang kha ka ke kum wa ama akyanga ken uncle khelna na nei hia chin ka dong pa hi ama nen direct takena khovela mi teng teng khelna nei lo om wa hia chinan dong ge hi ama aleng lungsem ki hong tak mi hia vai te hindu kulmut hilele kha ake hong ma ama the ut na leng nei hin ka the a uchin ka sun zom zela ama na ma sa khwa a khelna a thei danu le hot dam na a thei danu khong kha a hon ge na vai te la ka kha kana thei gi ge ke ya dia phattuam na le a ka thei kha ken khat kamangel thei lo ma vai te tu ni na tom chicken ka ge no ta ama sa pe ni na aman hi china ge na keima ke chi ke chi kha yai keima kha khel na hi achia vai bana hoddam na tung tanga i china ge na mi to ma tom te na hoddam na atang zo achia a hoi na tung to na hoddam na tang zo hi hele atang pi min ran ten kwa man ke tang zo lo hi hilele amaute belief system a kha sagi ve piang no nun chen amau kha toy taksa be zo nunga le taksa danga piang no nun chen hu cha piang non zelun chen sagi ve kha piang non zelu wai hun sunga kha amau kilep thak na di hun kha nei a hi an chin chen wai bana again kamangel thelo chu khelna tuipi hon yena meeting teng kha khelna tuipi a ke ve ka hi ahon chia wai kha vai te a pana ka zak den chu thupi ka sama ma khelna tuipi a ke ve ken chen wai ja ka wipe a pana kha tat khia khod dam namu kha hak sapet ma hak sa hi ahon chia hei tung tang kha hon ge na le ke lung sima kha e Christian ki hin chen e lama leng kha Christian ke chi tam tak yo min chen hei pa bang bang lung sim pu ngai dan nei ki banga nei e Christian ki chi te la ka le tam pet ma ki om danin kamua khodam hi lo bang le kha chiang tak again fel the lo le testimony bang le na tom la nei lo kha akitama waizia kina apoi khata hi ngai tua sin ve hai pa tua uncle ka ki hopi pa pen ama Christian sa khwa pya ngai ke hilele amana thei chu mi khial vek hi chi a thei chiang ma ama wai bana hoddam na pen hakka haksa aman hoddam na chi changa mo khelna pan swata na ge ni ma hilele e lama ten kha hoddam nai chi changa piang thak ki chi hanga piang thak ya e piang thak khelna pan jesun honon dam mo honon dam hoddam na hi mo ko ya pan khelna pan achi le tun khelna na om na ya a hi om chi chi hoddam na hi ya hi hoddam ko ya pan khelna pan
ale tun ko yana omta khel na nei lai ya nei lai ada nom lo we loi te kha hei me pa kha king Christian la we chu hele hoddam na ka tang ke chi chinga mai wa mana bang ziakin hoddam nai chi mo khel na a pana swa tak nai voi hoddam na nidang lain saved word mo saved saved word kha nidang lain na John Wesley te khong hun lain na athuk ma hele tu lain ingai sam tawa John Wesley bang le Anglican Church a pastor na hiya lo samina abuai ma alo ching ke a nikhat longa atwanga America zwanina atwanga longa Moravian te khat lasa tui ki phone lao lo wala sa angai hia longa kha Moravian te laga mi khatina ama kyanga donga Jesus Christ khovel khet na lamang pan nang ahon hondam hia ahon saved hia china donga y.9 kha alung sim kha khoi ma Wesley tan chen kha sim leo china y zo nungina Wesley kha Martin Luther lectures apanina waite lectures te asima panina hongpiang thaka ngai to asin vewa unaw tunin le pastor na himai the sapto mo pa na himai the sapto ma kijang ma na himai the himale hoddam na khel na apan hoddam na hi kele pathian maya mikhial na hi a khel na apan swak talo na hi lai le na hoddam na chiang ke chi na hi pathian thula Sunday tenga ke ngai hian ching ke ma la ke tel tam tama ama ngal ina la thom na ke nei Bible sem na ke nei gi ke ngal hoddam na chian na testimony la ke ken fel thelo mi te na gen cha chu hoi ke sa pha ke sa hele e mi mala mi non dot chang wa kha nuan met lo kha tom mo ke wai zia ka kha ging lo mi te ke nga tan chen hoi ba gen de kha ho phur wai igen the kha chom jesu hon e te hi chi chau gen the di nei wai ai le wai jesu hon e te hi chi na ba ge na wai na ba gen na pa na ai le jesu ken bang zia ka ging ta di ko sa khwa to no sa khwa banga hi akibal lo na banga special na tuan chinon dong le bang na gen dia nang le khel na amao le khel na chio amao le hoi tho nang hoi bang banga le nang sang ale hoi zomai the lai ve vai ale nang na ba introduce Jesu Christ pen kha in kha nanga din bangon hi sak chinon dong le bang na gen di Jesu Christ kha khovela khel na lamang ya hong pai nang again to pan khel na na nei la ya khel na pan hot dam na chian nai ke ale bang na gen tia na organization cho va gen nei voi mai ma na sap tuam cho va gen nei voi mai ma na hot dam na jesun ke hi cha hon dam hi ke mi hial hi inga to ke mi dik khita na hi chi wai testimony chiang takan na gen the ke level na zau nge ke di mi khen khat Christian hong suak mai thina thu gen tung tonin le proselyte mo Jewish proselyte te bang ai mai ma de we voi nang le khel na pan tan tat khia ka om lo gen tu pa ale azat tu te le sa khwa apol ma chung ke kheng tiu mo hilele amauten khel na hot dam na tang thei lo du we azia ke le again tu pa pa ya poi mo hi ole wai uncle pa thu gen kha again suk zwal lai tiu khel na tung tang gen pen kha dik ka sama ama Bible a leng eite teng khel na apan ki perfect ta hi chi Genesis bung thuma Eden huana panina imua mun tam taka kha tukun taka leng Adam apan misi Michial rom te banga le akigel namun a oma hi keima pen thatina ahon chi ilai siang thawina sa khwadanga nangma in na apan apoimu a sa khodanga naku kalna apoimu a sa khodanga
na khamit na apoi mo a sa khodanga pathian na zon zo na apoi mo a sa khodanga na kipiak zo na apoi mo hi ahon hi sak tu diom lo nang ma le pathian ki kala hi a na ha pan le mudi na ha pan ke le mulo di dena dan theimi jesu christ kyanga hong pai bang le huchi bang long sim put nei hi aman le jesu christ kyanga bang ichina badagen vele bang ka hi dia achi vele bang ka hi dia bang hiam khat hi ka hi poimo hi hon sin sakin ken ka hi di ken ka zui di chia hi dunia le huchi bang hi som na hi level christianin khwa ka thei khial hi ding hi yen suklai dia hindi bible kha ka phol khia ama ka sim saka ama kyang ka echina ya ke gel ka chia ka sim sak banga na theu tu ya galatia te phungni na chang som le ku ka pan som ni tan ka sim sakai ole ton le na wane phenun la isim khom nai nai diu le galatia te bungni na som le ku ka pan som ni tan o mo ta kwa le himale dan thili te ziakin mi siam tang in om ke hi jesu christ kin ziak kya in siam tang in om zo chi i thei hi en leng dan thili te ziak hilawin christ kin na ziaka siam tang ayom the na dingin christ jesu iking ta hi dan thili te ziakin mi him siam tang a om lo ding a hi le christ a siam tang a om tum kom pia eite mi khial te ina hi nak le Chris khel nang om sak pa hi ta ve mo le hello hial ka thil hi siat te kalam non zelen zo talek pa ka hi chi ka ki thei sak phet a hi ding hi pathian lama dia ka hong hin thei na ding en ke zo dan ziakin dan lama ka sikhin ta hi somni na Kristo kil denin ka om ta himale ka hinga hi keima pen ka hi takeya Chris keima hing a hi zo tua sa ka hin bel gin na hing ka hi pathian tapa hon i ta kasika ki pa gin na a thupi ma mai hi lai siang tho ka sim saka vai pawin amana sima chang som ni hong tung chat kha mak sak nai na dima azia ke le ken kha ka proof som tu keima ki chi kha Christian sa khwa keima ki chi kha abe namun lai siang tho ai chai pe Galatia te bung ni chang som ni ke tu Christo kel denin kom ta den om ta ke ka hing nun ke Chris ke a hing zata che kena na lai siang thowa no sa kho lai siang thowa ye ke gel hi gel lo e lai siang tho Christian te lai siang tho Bible cha ke gel ai chu hai pen ei voi tung nung na pen pen sa kho dang ten kha a responsibility kha e a hon ngau mi nga a phai a hi dion chi hele e a dia hon hi sak tu ano me en hon dam thu nei amau ten nei lo mo awal sama ge na pathian he pe na ziakina eiten hot dam na tan chin kha inamun ina theiwa thutak i khutwa awma isim theiwa e thei siam le thei siam wa pathian he pi nam hiu ichilo thei ke to khai mang hila lo ding hi